Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Urban Primary Health Center Loomkyrwiang hakahnya tarik rempang kala Pynlong ya ka Special Outreach Health Camp hayung wali ka Loomkyrwiang dorbar shnong. Hakani ka Special Outreach Health Camp lawan shimbenta umtang ki khun ka dorbar shnong kumju ki banabar shnong ru ki yo jimentai lingba ki test ki dawai kat kum ki jing shitom. Hakani ka Special Outreach Health Camp nalor u Dr. W. Suna, Medical Officer in Charge Uphc Loomkyrwiang ladan lang ru ki brio na Bansara Eye Care Clinic Jowai ki balale kerpang ya ka free eye check up bat ka eye dawai BP go 140 by 80.
sini yang mana? Banyak ni, nak tu ciri. Ciri, tahu kedai macam ni aku ni. Ha, baik khas cepat macam cerong mati pun mati dia mah. Tahu apa? Ini tadi kita uji dinamika. Gimana?